Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted ko ma titunggal maysa, kas agubbog iti puso na. Saan ko maanasakit tinakam na, wenno mapilpilit, taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Lakay, addan ni kasinsin mong Eddie Ijerwar. Taapay manan. Anya ti kasapulan naman ng day tao. Ibagam nga awanak. Imbagakon nga adda ka. Mapanmukit din sangwan. Umay manan dumawat iti kwarta day ta. Makauma. Kaasi nga rod, kasla saan pa'y anangan. Ala, ingkan sangwan kat ayabam amangan. Marwam. Insan, dak. Apay aya. Hey, umay ko kumabuludan day ta tricycle mo. Saan mo mo tingaws usarain? Taapay. Agpasada kuma, tapno da may gatang ko iti bagas may. Kunak man no nakastrak ka akas karpentero. Extract lang, insan. Nalpassenger aramidan may abalay, isungawanan ti trabaho kita. Awagak pay ni Manong Manuel. Taiso ti akin ko ay ti day ta tricycle. Sige man, insan. Insan, mabalin ka diti makikape? Sanak pa'y ngamin anamigat kahit. Ay kat umunag ka. Agyaman na ka, insan. Nagpuskol nagtentero pa nan. Hello, naka-duty ak ita dito'y police station. Apay aya? Mawagak. Tanda dito'y balay ni Insan Eddie. Kumusta matan ni Edie? Awan ka no trabaho na ita. Ayun gayam. Ibagbaga na abuludan na tricycle mo. Tay pasada na. Ipabulod mo Ay makauma da. No awanan da. Dito ilat balay ti tarayan da. Ala, ipabulod mo ta tricycle, takaasi damit. Sayang matlaeng, no at dalaang di ta nakaparking. Sige nga Rod, Manong. Sige, ikumusta naklaangan? Pasensya kayo na, nakipangana kong dito'y balayo. Mabisinak namin. Ay na, sige lang. Mangan ka. Ado ti makan. Sapay ko ma, tay pabulod ni insan ko jay tricycle na. Tapno at damot pagpasada, taday gatang mi, tikanan mi. Inawagan samot ni Ernesto ni Manong na. Sa bagay, nasingpat ni Manong Manuel. Wen, nasingpet. Iso na laeng takanayon abisi. Na ipromote ngamin kat ison ti chief of police ita. Kasta ka di? Ay, imbagman. Sapay ko maata maipromote mo't ni Ernesto. Nalaing nga engineer deta kasinsin ko. Apay kit dinasa na may promote. Iso nga rod mo't tinamnamaan na itaatawan. Naglalaing at talaga dagita kakasinsin ka. Ada engineer, ada pulis, ada nurse. Puro dami na baligay. Imbagdaman. San Eddie? Oh, atoy. Ha? Tulbak ti tricycle. Kunakon kat. Ipabulot ni Insan Manuel ti tricycle na. Ay, nasingpet kada kami ni Insan Manuel. Apay anak kami suot ka lakay. Jakman amo ka ni Manong Manuel. Nasingpat launay kadagita kakasinsin mi. Ay na, di ka lamaas yan. Di mo makita aya arot-rot jay bado na. Permi nga agrigrigat day tibiyag. Wen ngamda kami lat tati tarayan da no awanan da. Sana bale, taadaan kayong agkakabsat. Agrugwatak man langan. Tama pa na kun iti trabaho ko. Jay tolbak ti kotse, nakawara di talamisaan. Birokam tuman kanyakon. Manong Eddie, tricycle samot da Insan Manuel kan Ernesto day time pasada tricycle. Binulod ko. Impabulod da matadagos. Ay, imbag man. Da kami, awan pa'y allowance dagiti ubing ama panag-eskwela. Kasanungatan, Ngay kat makamu kamatan ngagdiskitara. nagrigat mo't nga rod ti single parent, Manong. Agbiro kay ti trabaho. Anya nga iti mabiro ka, katyak tupay nalpas iti high school. O di mapan ka matagpatulong kini Insan Manuel. Matulungan nak nga ta? Apay kit dinasan. Ket no na-promote gayam manen. Aya?
Ay, nagsaya aton ngay no kasta. Ison ti happy ti pulis dito yung lugar tayo. Ay, kita man lang dagita kakasinsin tayo niya. Puro dantumot ngamin di adal. No saan ka kumana ki asawa na sapay di nakalpas ka kumamat iti panagadal mo. Saan ka mat kumanga grigrigat ita? Nagsaumot di elementary graduate a bulakbul. Ay, anya ngay day taginatang mo asidaan niyo, manong. Ay katagsida kami mat ita iti naimas Tado tinapasadaak. Masapak tumanin nga pasada inton bigat. Mapanak man mo tagpatulong ka ni Insan Manuel. Wanya insan, magustuam kadimot laeng dagita in-order ko akananta. Ay na Insan, nagmayat mo tanday ito'y nangawisam kanyak a restaurant. Nangina siguro ti makmakan dito yan niya. Uray kabalak matabayadan. Itaak laang anak kastrot iti kastoy a restaurant, Insan. Okay, kumusta kan? Insan, isarrak nakmamot iti trabaho. Amumot ton ti balo. Marigata nak unay, talima dagiti anak ko. Kasapulam ti trabaho. Wan Insan, naamok namin ana i-promote kagaya man. Tulungan nakmamot. Umapapalak namin ka ni Manong Eddie. Taimpabulod mo di tricycle mo kunkwana. O sige, manganta pa'y. Panunutak no kasano matulungan ka. Ay, agyaman nak Insan. Talaga nagsingpot kayo kada kami. Ay na, nagmayat lakit din dahito ginatang ta TV bakal. Kano iso da ito iti kanginaan at TV italakay. Lugan samot ni Manong Manuel jay si Mardang Ijerwar. Ay, wan, iso. Itaman pa'y apim masyar dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga. Ala, inkasabten. Kakaiso na nga da panahon na abim misita dito'y balay. Sapay nagmayat dahi ta buybuyaan ta pelikula. Inkakit din. Ituloy mo abuyaan inton madamdama. Manong Manuel, imbag man ta nakapasyar ka. Sanak ngagbayag. Di magasak laeng tada na patag-akid dawakan ka. Anya dahi ta, Manong. Nagkita kami ngamin kinidina. Anya mananti kayat na dahi ta adina. Idi na palabas alawas. Imay binulod ni Edith ti tricycle mo. Ita, dahi tamot kabsat na ti umay agpatulong. Kasapulan na kano ti trabaho. Amumeten, balon, kan adu dagiti anak na. Trabaho? Anya kumangay ti maitulong ko kankwana. Tulungam ka dinading ko. Imbagkan ka, taupisin na ti ayan mo. Ibiru kam, uray janitor, basta da panggadan na. Unay mat daytan. Makauman dagitang agkapsat, Manong. Sigigit din. Anya akit da ito'y akapsat kon, aya. Ala, mapanakon, kapsat ko nga engineer. Ayan na nga ni Manong Manuel lakay. Nangisagana ak iti merienda para kan ko na. Nagawi dan, di magaslaang. Ne, anya nga itirinan tana. Marurudak nga rod. Kunana at tulungak kano ni Dinang agbirok iti trabaho na. Ni Insan mo adina, Jay Balo? Wan. Anya ngay nga ta at trabaho ti maitad ko kankwana. Kat saan nansapay analpas ti high school? Napigsada talaga kini Manong mo Manuel dagi jay akakasinsin mo. Ay, mas daawak nga rod. Maminsan dalaang nga agibaga kan ni Manong. Wan adagos. Kita man, isupay ti imay na rin anta dito'y balay. Ay, espesyal dalaunay kan ni Manong Manuel. Amin akid dawan da. Itad na. Ay, no apay mat. At damit gaya manipaspasada matricycle, Eddie. Wantatang, binulod ko kadagiti nasisingpat akasinsin ko. Da Manuel kan Ernestao. Wantatang, naanos at talaga dagitang agkabsatan niya. Puro damit ngamin diadal. Ay, daksang gasat, tanatay iti aksidente dagiti naganak da. Wen nga rod, tatang. Malagip ko pa di kapigpigsaan ti negosyo tayaw. Dagiti naganak da, ti pagtaltalkan may iti day dinanang yaw, amang bantay ka dagiti negosyo tayaw. Baknang tayo idi, tatang. Idinto ta marigrigat mo't dainsan ko. Ay,
Kita man langan ti panagtulid ti biyag. Isuda itan ti addaan, ket datayumot ita ti awanan. Hello, Manong. Oh, kumusta? Ada ka din na biro ka matrabaho para kininsan din ha. Agbirbiro kak pala ang Manong. Nasken nga yapuram, tani, kaasimat. Awan pangalaan na iti ipakan nakadagiti anak na. Ikarigatak nga ibiro kan, Manong. Wen, ikarigatam. O sige, tawagan ka tumanen. Sapay ko ma, tamay biro ka madagos. Bye. Bye, Manong. Ay, Special at talaga dagitoy akakasinsin ko. Insan, tiniliudak dagiti tauhan mo. Kasano? Katawan mo't gayam lisensyam ngagman maneho. Jak pa ngamin na ipabaro ti driver's license ko, insan. O sige, kasaritak dagiti nang tiliwkan ka. Ay na, agyamanak, insan. Angam niya, nasken nga danton lisensyam, tapno saan da ka natiliwan. Uwan manong, talaga anaanos ka. Agyamanakan ka, ha? Kat, kumusta mo tan ni Angkal? Dayjay, ha? Kumapkapsot mo't latta. Ne, apay ngay. Diyay sakit na ngamin. Awan mat kwartami, tay pa doktor mi kuma. Ana, bayam. Mapan kong to bisitahan ni Angkal. Sigurado amaragsakan dayjay, no makita na ka, insan. Pasyaran ti chief of police akaanakan na, kunaman. Di na, yalanak man iti danom, tamakain inumak. Oh, ato iti danom, Angkal. Manuel, si kakadiday ta kaanakan? Wan, Angkal. Oh, uminom kan. Ay na, agyaman na kaanakan. Ay na, mailiw ako na kan ka. Agsakit ka ka, no? Ay, day sigod as sakit ka, timang parparigat kanyak ita kaanakan. Apay, adi mo imbagbaga kanyak. Adula una yung titulong mo kada kami. Kababain, no mainayunak pa, pagparikutam. Apay ngagsaw kay ti kastangkal. Awan kami ti estado ti biagmita. No saan aga po ititulong yo kada kami idi marigrigat kami pay. Saan mo kuman alagi penday ta kaanakan? Awagak ni misis ko. Tagpa-check up kayo di ospital pagtrabahuan na. Sige man nga rod kaanakan. Kitagyaman ak unay. Aginayat ka laang tatang, taas idagtan di ta ospital. Anya nga oras ti check up ko. Sigun ka ni Insan Manuel, alas 9 ka no, kat ni dandanin alas 9. Nayakar gaya maniti dayto nga ospital ti asawa ni insan mo a doktora. Isumot day tati kunana, tatang. Iso nga no adda ka nung marik na tayo. Ibaga tayo laang kan kuana, tapno saan tayo naagbayad. Ay, talaga nasaya at dagita kakasinsin mo kada tayo, di na? Awan ti makunak iti kinasaya at da. Oh, Manong, si kamat gayam, umunag ka Ada ka din ni Ernesto. Wan Manong, kasangsangpet naman ni pod trabaho. Mabit lang tayabak. Agtugaw ka pa, itimplaan ka iti kapem. Ernesto lakay, adda ni Manong Manuel. Manong, jak amo nga umay ka. Maala, agsarsarita kayo pa'y kin ni Manong Manuel. Tagtimplak iti kape. Jak amo nga umay ka. Umay ko lang damagan. Nadan na biro ka matrabaho para kinidina. Anya launa yan ayat na napatagdagan ka. Nagrigat nga ibirukan iti trabaho ni Dina. Tawan nalpas na. Ay, nagimportante dalagid din kan kaaya. Ernesto, di mo nga minamo. Dakkel tinaitulong dagiti naganak da kada tayo idi. Espesyal dalaunay, Manong. Marmarwamdan nga agsubli-subli dito'y balay. Umak paikit din. Ernesto, no saan da tayo at tinulungan dagiti naganak da idi? Panagkunam. Engineer ka ita. Manong. Isuda ti kang runaan ang tulong kadagiti naganak tayo. Tapno maisakad dati panagadal tayo.
Awan ka iti kasta posisyon mo ita. No saan da tayo at tinulungan idi. Tandaan am da ita. Oh, anya tinagsaritaan nyo kini Manong Manuel. Bakit? Itakla ang anaamuan. Adakkel gayam tinaitulong dagiti naganak da insan edi iti pamilyami. Idi panawon nga agrigrigat kami. Isumat lagayam akas taunay ti panangisakit kadakwada ni Manong mo. Bakit? Itaakla ang analawlawagan. Isu ang mapanak di balay dangkal. Mapan ko man kit dibisitaan, tamasakit. Agin ina na ni tatang. Nabannog, tanapan ko ngamin impa-check up itay. Kastaya? Sige. Kasaritak to intun makaina na. Imbag man ta, umay mo bisitaan ni tatang, insan. Uwan, insan. Umay ko ikan iti igatang na iti agas na. Agyaman nak insan. Awanan kami ngamin at talaga. Awan pa'y mo't ngamin trabaho. Ungayam insan. Day tapay ti may sa arantak, isungay mayak. Umay ko ibaga. Amapan kay di opisina kintun bigat. Apay insan? Adda mangalakan kang agtrabaho. Ha? Addan? Ay, agyaman nak insan. Dakkel at talaga ti maitultulong yo akakasinsin mi kada kami. Di na. Ay, nakariingan ni tatang. Umay katakasarita mon insan. Sige man nga rod, insan. Tratuan anasaya at dagiti agkasapulan iti tulong mo. Nang runa dagiti agkasapulan akakabagyam. Takasta tina Christian 1 akababalin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman gamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago 1, Kapitulo 23, kan 24. Tidumngag iti sao, ngam di na matongpalan, mayarig iti tao ngagsarming. Makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti adayuna. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nauma akong ngagtaltalon tatang. Kaya't kumatimapan iji syudad. Kaya't kumatiag trabaho ijay. Saanen, anak? Ang mga numaisag makalaang ijay. Dito'y kalangan, tapno adakad kaduak. Alan atatang, palubusan dak kuma. Mapan kano ni bakla ijay syudad intun umay alawas. Kaya't kuti sumurot kan ko na. Anak, saan ka anarwam nga agnaid ijay syudad? Kat no nagulo ijay. Nataltal na nga amang adito'y probinsya. Kasanungay ama padasak mo't no ditoyak latan. Anya ngamin ayat isapulam ijay. Masapulam mo ti kwarta dito'y. Basta nagagat kalakit day. Naragragsak kano ti agnaid ijay syudad, tatang. Boring dito'y probinsya. Alan palubusan dakon. Ure agsubli akmet laang no jak magustuhan ijay. Alaman lang ngayon. Hangam niya. Di ka kumapalilaw ijay. Tadyak kaya't ama isagmak ka. Wen, tatang, di kay madanagan. Kabisadok amin ang abalikasyon no may papanitiday ta abanag. Rumbang lang. Iswasaya atam ti agpili iti lalaking ayatam. Tati lalaki. Naanos lang iti damo. Ngam nun naalanan ti kay kayat na. Ay, panawan na kan. Katsika ti mangkamat kan kuana. Anya. Oy, friend,
Imbag man ta pinalubusan na kamutlaan ni tatang mo. Wen nga rod, ay kasanugayam nga iti pagdagusan ta. Adda kwartong abangan ta. Saan abale? Taadda mo ten trabahong agur-uray kada ta ijay. Servidora iti may sa apanganan. Damdamagan ngamin ni tatang. Husto mat no sumurot ka kanya. Tapno adda kaduak iti kwarto nga abangan. Ay na, excited akong gayam. Kaya't kun amakita ti syudad. Uray siyak mat, idi agdadamo ak amapan iti syudad. Ang amita, kaslaawan langan. Ado ka di ti mayat apagpasyaran ijay? Uy, adua. Saan ka madanagan? Tainton agsweldo ta, ipasyar ka. Alaman nga rod, ta sigurado amayaw awanak ijay, no awan ka duha. Maikawa ak tulakit, de iti kaawan mau, anak. Ay natatang, saan kayo kumangagladingit? Excited ak nga agluwas. Idinto tada kayo, malmalday kayo. Awan maaramidak, no kayat mo ti ang galiwaksay. Basta tikid-kid daw klaang kan ka. Agsingsing pat ka kumaijay. Saan ka haapaalilaw iti lalaki? Ay, pangaasay manakaw. Wen tatang, paulit-ulit yun nga imbaga kanyak data. Kabisado kung dagita abalikasyo kunakmet. Ala ang road. Kat mang namnamaak at tandaan am dagiti balikas kaw. Saan mo aliplipatan? Wen tatang. Oh, friend. Anyangay mo timakunam iti damo nga aldaw a panagtrabaho ta iti panganan? Nag-enjoy akmat. Oray makabanog ngam at least. Awanak iti kapudutan. Ken agduduma arupa ti makitkita ta. Saan akas la ije bantay aruruot kan kay kayo ti makitkita. No kasta. Kay kayat mo nga ro dito'y syudad nga medyo probinsya? Wan naragragsak ngagpahiso ti agnaid ditoy. Sa bagay. Uray siyak. Kay kayat kumot dito'y syudad. O ala, maturog ta nga rudan. Tapno makainanatan. Masapatamanin inton bigan. Hello, tatang. Ay na, imbag man ta nakaawag ka, anak ko. Mailiwakon kan ka. Kahit, kumusta ka ngay mat dita? Okay, aklaang, tatang. Awan tirumbang apagdanagan nyo. Saan ka kadimat la marigatan iti trabahom dita? Saan, tatang? Nalakalaang mat. Narigrigat at agtrabaho dita. Basta gananad ka kanayon dita, ah. Kat di mo liplipatan dang itibilin ka. Wan, tatang. Uray da kayo mat, Agan-anad kayo akanayon dita. Saan kayo unay nga agbambanog? Wen, Inton agsweldo, Pauitan kayo mat iti kwartayo. uray saan nanakaw. Kabalak tayo mat ti agsapul iti agpaay kanyak. Urungam latan ti masapulam. Tapno adan to usarang magkasapulan ka. Ala nga rodon, tatang. Agpakada akon. Tasumrak kaming iti trabaho. Ay na, friend. Agtugaw tapay laang dito'y tani. Ay, nabambanog akong agsursursor. Adugayam ti mayat apagpasyaran ditoy. Katuan. Ay, dito'y kapay laang, Tainak gumatang iti mabalinta akanen. Saan ka pumampanaw dito'y? O sige, gayam. Saan ka ngagbaybayag, Uwen. Apaman ang makagatang ak iti kananta. Agsubli ak adagos. Sige. Okay. Napintas dagiti mabuya iti dayto a parke. Ken ado ti tao ngagpaspasyal. Ken mayat, tadda tugaw ditoy. Pasadya a pagtugawan. Mabalin pa iti mangan. Hi, miss. Agmay saka ka di? Nagtaurmatan dayto imasidag kanya. Ay, adda kadwak manong. Addala na pan naginatang. Mabalin ka di ti makiamam mo? Ay, uwan naman nung. Siya gam ni Chris.
Sika, anya tinagan mo. Siyak ni Heidi. Mabalin na maalat ti cellphone number mo. Ay, oo na, Manong. Sige, itad ko ti number ko. Ato ti cellphone ko. No mabalin, pakisave mo ti number mo. Sige, Manong. Oy, friend. Asino jay lalaki ang nakita kakasarsaritam? Nakiam-am mo, Mat. Chris ka no tinagan na. Apay nga rod api manaw, idi sumunga dak. Mabain siguro. Nagpakadamatan. Ngam awagan nakto ka no. What? Inalan na ti number mo? Wan, Uy, amangan no kursunada na ka. kasta nga ta. Anya kumangay aga pong asitgan na ka? No saan na ka kursunada? Chris, anya ti aramidak. Masikog akon. Pagong tandak laki ti dagiti dadakkel ko. Masapol nga itakder mo daytoy. Anya? Apay nga minasaan ka na gananad? Jakmot amo ang masikogak gayam. Agad-adal ka. Ngamawan mo't amom. Rumbang kumanagan anad ka. Nagayatan tangak padpada daytoy. Apay akas lababalawan nak. Apay akas tamot tanti bagbagam kanyak. Kunak man no ay ayatan nak. Pasensya kan. Ngam, saan ka maitakder? Anya, iti anya aga po. Pasensya kan. No inlimit ko kan ka. Ngadan asawak. Anya, awanan ka iti bain. Na, ano ko? Apay ngagtapis ka ngay. Pumanaw ka iti sangonag. Kat saan ka ngagpagpakita tay? Oh, at iti allowance mo, Desiree. Agyaman nak Manong. Sa yatem ti panagadal mo Dua pa yatawan, nagturpos kan. Lalay ngam, tapno agbalin kanton aners. Wan Manong. Kat agyaman nak iti ado a sakripisyo ka ni Manang Aris. Tapno makaadalak laang. Agyaman ka, tanasing pati asawak. Nag-abroad, tapno laang matulungan nak amang paadalgan ka. Wan Manong. Kat bigbigak nga utang ko ana imbag anakam kada kayo no makaadalak. Ipasnag mo nga ron ti agadal, tano makaturpos ka. Agawid tumeten ti asawak. Hello? Hi, kumusta kan, Heidi? Ay na, nagpintas matan ti boses na iti panagdangag ko. Okay akla ang matmanong. Kaano ka diti day off mo? Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar? Mabalin ko matiagpakada anytime. No kayat ko ti ag day off, manong. Kasta gayam. Mabalin ka di ngagkita tayo ton Sabado? Sige, manong. Padasag ti agpakada. Ang jak pa'y unay kabisado dito syudad. Mabalin ka di nga umay naksukunan. Kan itulod naktumatlaang. Tandaanak day tarupam. Saan mo aluklukon ti gayem ko? Itulod mo tumutlaeng, apaman ang makapasyar kayo. Uwin ka di. Di ka madanagan, miss. Adan to pasarabom kanyak inton sumangpet kami. Uy, talaga? Wen. Oh, anya ti kayat mo aya? Umanayin kanya kung ti burger kan milk tea. Day talang? Wen, takababain matkan ko. Ready ako, manong Chris. Wala, mapantangaro din. Ala, agan-anad kayo. Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y manong. No kasta. Mabalin ti agaram kan ka? Wen nagpaiso nga agaram ka. Sika pa'y laang tidamo nga agaram kanya. Oh, kasta ka di? Ije probinsyayo, awan ka di tinagararam kan ka? Awan manong. No kasta, swerte ak nga rod. Tasyak ti umuna nga agaram kan ka. Pag kunaamat anaswerte ka. Siyempre, yarig ka iti apag-ukra da sabong. Swerte ti alimbubuyog nga umuna a dumapaw. Kasta ka di manong. Wala. Wanya, mabisin kan? Mapantamanganan, tani. Mabisin akon. Naimas ti burger apasalubong ti admirer mo. Panagkunak kat gusto akmat kan kwa na gayam. Nasingpat ka di?
Panagkita kat na singpot mo't. Addakan ka dayta. Tas ikamot ti masaknan. Basta, agayatakan ko na gayam. Hanggang gayam. Nasaysaya at no am-amom pa'y mat analaing a. No agayan ayat kamin ton, sakon to am-amon to ugali na. Addakan ka dayta. At damat panunot mo. Saan ka matan nga ubing? Amom ka di nga iso amin tinaggastos iti panagpa-share mi? Hoy, rumbang laing a. Taisukat nga ron tinagawis. Tatang, impawitan kayo iti kwartayo. Mapanyon to irwar. Apay ang nagpawit ka pa'y laeng. Kunakmet nga urnungam ti kwartam. Wan, tatang, ur-urnungag ti daduma. Ang yaman nga rod anak ko. Kahit, kumusta man ti trabaho? Nasayaat mo, tatang. Basta saan mo aliplipatan amin abilin ko kan ka. Agan anad ka, ken agsingsingpat ka dita. Wan, tatang. Agyaman na ka, sinumbatan na kon, Heidi. Gaputa agayatak matkan ka, Chris. Kat ikarim ko makanyak. Asaan nakto alukwan, ha? Promise. Saan ka lukwen? Apay ko maalukwak ti babae akasken kay ti kapintas. Agpaiso? Wen, kunak lang arudan. Ayatan ka, aginggat ingana. Agyaman na, Chris. Ket, sika, kabaalam ka di nga ipanagnak kanyak nga ay ayatan na. Wana. Nukas tangarod, sumurot ka kanyak. Chris, saanan asimang pati binulan ko. Kan madiang ka na yun tirik na. Masikugak samatan. Anya? Sapayada na patag nga aramida kita. Kastoy langan ti aramidan ta. Ikang kay ti kwarta, ket mapan kag pa-check up. No anya ti resulta na, awagan na. Saan ka di ang mabalin na kuyugan na? No saan mo nga mo ti turturong, agpakuyog ka ni tigayem mo. Ato iti kwarta nga aramatam. Nagdakkel mo tanday da pagpa-check up ko. Wana, tapno ada extra kwartam. Ala, mapanakon, tani, agdardarasak. Apay ang nagpasikog ka ken ni Chris. Anyalangan ti kunaan ni tatang mo. Sana bali tatakdaran nakmat siguro ni Chris. Inikan naktupay iti kwarta pinagpa-check up ko. Ay, mabiit lang ang taawa ka kan. Ibagak analpasan ti check up ko. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Saan mo tan maawagan? Out of coverage mo tan tinumber na. Anya? Amangan no intarayan na kan. Saan mo't siguro? Amangan no awan la ang signal iti ayanda. Anya ti ko lang, masikog ka? Pakawanan na ko, Manong. Awanan ka itipain. Nagsakripisyo iti abroad ti asawak. Tapno lang makaadal ka. Ngam kastoy tinaramid mo. Sorry talaga, Manong. Ngamawanan maramida, kaputan alpasan. Unay ka matanda, Desiree. Anya matanda ito yung naramid mo. Dusak ka din na ito Apay adi ka dimngag kadagiti pamagbagak, anak ko. Sa anak mata nagkurang iti pamagbagakan ka. Pakawanindak ko matatang. Nagyak tinungpal dagiti bilin nyo. Ngam talaga adya kung makontak ti lalaki anak kasi ko kanya. Anya ngay ita. Nadadalan na namin pinsan tibiyag mo. Naganak ka abalasang. Di mo mat ngamin tinungpal dagiti bilin kukan ka. Napasama kan tatang. Isong awan maaramidak. No ditipas ngay ko ti anak ko.
Nga oray awan mabangunan na nga man. Nyapay ngay nga road. Katsapay lako ma. Tadumakal taw ti anak mo. Nga amuna ti agtungpalkan ka. Intay aramiden ti rumbang, kanalintag, tapno mailiklik tayo, iti pakadadaulan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 24. Awan to ti kabutang mo no agidda ka, kat naimas tulat titurog mo iti agpatnag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Helen, apay akasla na puyatan ka. Saan ka kadya nakaturok iti rabi? Wen nga rod, Fred. Diyak man mo. Sumagmamanon arabi akurang titurog ko. Ni, apay ngay. Amangan mo't no ada pang panunutam. Wano, ada parikot mo. Parikot ko nga min ti asawa, Fred. Ni, taapay mat. Ada ka di kalukuan nga aramidan na? Saan ko ama sigurado? Kaslakastan Ni, kasano day ta? Saan ka sigurado? Ay na friend, kano nagsing pati asawam? Iso asaan ko maarumbang apagatapam. Kasanumat ngamin asa anak nga agatap. No daduma, rabrabiin no sumangpat. Ay, makabanog ti agmalam akadak iji opisina. Adda ka mo't gaya man, Nestor. Itaman pa'y anasapa ka nagawid. Wan, sa anak ka nag-overtime ita. Kaya't kung amin ti agina na, maturugak ita masapa. Alang arod, apag iso, nakaluto akon itiin na poy. Si daan langan ti ilutok. Nagluto ak kami ng itiin na poy, apaman anak kasangpetak anaggapo iti trabaho. Alang arod, agluto kan iti masida. Iti kasta, masapa tamot amang rabi eh. Sige, agluto ak iti paboritom asidaan. Trina, agring kan. Bigat mat gaya man. Ay na, naladawaksan iti trabaho. Anya ka dito na. Nasapa pa'y. Alas 4 pa'y lang iti parabangon. Ha? Ay, kunaklakit din no aldawan. Si kantumat ngamin, nagimas di turog ko, ngamrining nakit din. Una, tama pantag jogging. Iso abumangon ka ditan. Agkapeta pa'y. Sakbay arugyan ta ti agjaging. Alang arod, bumangon akon, apag iso, may sa oras lang ti panagjogging ta. Agluto ak tumaten iti pagarmusaran ta, apaman amakasangpet ta. Helen, sumura ka kun iti opisina. Sika ngay, saan ka kadipay nga agrubwat? Amangan numala daw ka iti trabahom. Agrubatak mata na. Wala, mapankan, itikas na, saan ka amala daw? Aguray ka man, Helen. Apay akas ta dagiti matam. Kaslan na puyatan ka. Awan da ito'y. Talaga nga minakastuyak. At dadagiti gundang way asana ka makaturog. Apay ngay. Tinasaya at ingkantuman agpa-check up. Iti kasta, marisitaan da ka iti tumaram a vitamins. Saanen anaskan? Paggastusan lang dayta. Kan may sa, awan mo't sakit ko. Iso adinak ka di pagdanagan, Nestor.
Kumusta ka, Helen? Italamanin ang nagkita ta Wen nga rod, manang Trina. Kasanumat ngamin, makumikumak iti trabaho. Iso aman manutamot ang makapagkita. Wen nga ron. Apay no agrelax kamot sag paminsan. Itikas na, saan lang nga iti opisina kan balay tayan mo. Sa anak ngamin anausem nga agpasya-pasyar, manang Trina. Ti kayat ko, no kasta nga awan trabaho, ijayak latan balay. May mayat matlaeng no agrelax kamot sag paminsan. Bayat nga awan pa'y anak yu kin ni Nestor. Tapno saan kamot ama burboring ijay balayo. Bay ama ng Trina. Tapadasag tumat ti agrelax. No, adawayag. Anya ti gagaram dito balay, Nestor. Apay ang nagdiretso ka dito, ikalpasan ti trabaho. Sa anak ang nagdiretso dito'y balayo, tatang. Nagawid na kita Isunalaeng, tawan pa'y lang ni Helen. Saan pa'y nakasangpat manipod iti trabaho na? Kasta aya. Apay noin kalangin sukunan iti pagtrab-trabahuan na. Amangan mo't nuur-urayan na ka. Agawid tulat tanday jay, tatang. Sigud mo tasaan ko asuksukunan. Ay, wine. Madamag ko man. Tiyan niya, tatang. Ay ayatem kadimot laang ni Helen nga asawam. Ni tatang met. Natural ang ay ayatek. Taasawak kat nga road. Saan ko kumangaing kasar, no saan kong ay ayatan. Helen, apa di ka pala maturog, rabiin. Ada pa'y trabaho mintun bigat. Sa anak pa'y ngamin na makaturog. Maturog ka kadilatan. Sigurado ka. Wen, maturog akdo, inton madamdama. No apay mat ngamin asaan ka makaturog. Masansan samot na nakasta ka. Ada ka di parikot mo. Kuang amin, Nestor. Madanaganag. Gaputa ang mga nudumtang to ti gondaway ang mauma ka kanya. Kat isukat na. Anya? Ay, si Kamat. Apay ka di atila mapampanunot mo. Sa anak to ang maumakan ka, gapo ta ay ayatan ka. Nga uray kasto ti kasasaad ko. Uray saan alimpyo ti panagnak. Uray anya pay ti kasasaad mo, Helen. Saan tong agbaliw ti panagayat ko kan ka. Tandaan am dayta. Kung nagtumat ngamin kan ka, ipat patag na ka ti asawam, Helen. Kan saan ka ngamin unay nga agpampanunot? May stress ka laang no kasta. Diyak ngamin maliklikan ti agpanunot, Freda. Amumat ti kasasaad ko. Saanan alimpyo ti panagnak, sipod na aksidente ak. Kat dayta ti pagbutbut ngak. Ay na, Helen. Patyak asaan ang nagbaliw ti panagayat kan ka ni Nestor. Si kalaang ti agpampanunot iti negatibo. Sapay la ko ma, takas ta nga agpaiso. Alaki din. Rugyan tan ti agtrabaho. Iti kasta, ado ti malpas ta itangal daw. O sige, agtrabaho tan. Oh, Nestor ading ko. Ada ka mat gamit iti balay. Ada ka di masapol mo. Awan mo't kit di manong. Kaya't ko lang ti agtambay dito balayo. Sakbay nga agawid at. Ang mga nusop sa pulin na kati asawam. Sana bali manong. Ibagak tulatan kan kuha na, adito'y tinaggapuak. Ay, wen gaya mading ko. Adda na sa ukanyak ni Trina idi na minsan, may papan kini Helen. Ha? Anya nga iday ta, manong. Naibaga ka no ni Trina, akas lalim mamiis kan kenkwana. Pudno ka di, Nestor. Ada kamat manang Trina. Anya ti gagaram. Kuha Helen, Sabado ita, kat amok nga awan matrabaho makas kanya. Wen manang, awan trabaho no iti kasto nga aldaw. Apay ka di. Adda ko mapangawisak ka. Kat sapay ko mata umanugot ka. Sa dino ti pangawisam kanyak, manang. Kaya't ka nga awisan nga agpasyar. Mapantagpag na pag na iti mall. Ha?
Saan nga taan nakababain, manang? Amangan nukat katawaan daktulaang, gaputa saan mo't alimpyo ti panagnak. Ay na, saan aday ta ti panunutam? Kan uray saan man alimpyo ti panagnam, tama kapag nakamutlat ta. Iso nga ala, umay kakit din. Itikas na maliklikam ti ag-overthink. Intag pasyar, gaputa ka sa pulam day ta. Imbag man ta na kumbinsir mo't lang ni Trina ti abirat na arumwar ni Staur. Wan nga rod tatang. Dandani saan na akay at itay. Ngam saan asinardangan ni Manang Trina. Nasayat mo't ta na kumbinsir ni Trina arumwar. Iti kasta, makapasyar mait. Wan nga rod tatang. Sigud mo't ama nagpasyar ni Helen. Ang sipud day di pan naka-aksidente na. Ket saanan alimpyo ti panagnana. Nagrugi mo't na saan ama nagruar. Wan nga raw, nadlaw kumat day ta. Ken saan la day ta, tatang. Nagbalin pa yun ama naghatap. Ala, awawatom latan ti asawam. Nalabi ta kasjay na lang day jay. Gaputa masikuran iti nagbalin akas sa saad na. O anya, kumusta tirik nam iti nagmalam apa nagpaspasyar ta? Mayat, manang. Ay, italamanan ang mapadasak ti agpasyar. Sigud ngamin ama nagpasyarak. Sipud kas di tinapasamak kanyak. Asaanan alimpyo ti panagnak. Saanak maten ama nagruar. Opisina kan balay laangan ti ayan ko. Ala, saan mon apanunutan dayt na? Tinapatag, nag-enjoy ka ita. Husto ka, manang Trina. Kat agyamanak ha, gaputa sa anak nga ibain nga abirat mo. Apay ko mga ibain ka ngay. Kano limpyo ka mat. Day talapan nagnam ti pakapilawam. Nupay kasta, makapag nakamatlat ta. Wen nga ruhad, manang. Imbaglaangan, tasaan anaputad ti sakak idi na aksidente ak. Iso aday ito makapag naakpay lang, uray kasano. Adda kayo maggayaman, Manang Trina. Kumusta mo't nga iti panagkuyog yu iti asawa? Mayat, gaputa nag-enjoy ni Helen iti panagpasyar mi. Kasta ka di? Mayat day ta, pag Helen. Mayat no agrelax ka mo't sagpaminsan. Iti kasta, maliklikam ti agpampanunot iti negatibo. Wen, manong dindo. Nagmayat nga rod tirik nakita nga aldaw. Iso na lang, makabannog. Sana bale, mairuam kanto. Nang runa numasansan ti panagpasyarta. Wen matkit di manang. Agpasyartan to manen, no addan to wayata. Rabiin, Helen, maturog tan. Amok anabannog ka iti agmalam a panagpaspasyaryo ka ni Manang Trina. Iso ang makaturog kalakit di iti nasimbang ita. Wen, Nestor. Ay, talaga ang mariknak tinalaos abannog ko. Iso nga iturog mon. Iti kasta, makainanakan. Katsikangay, saan ka kadipay ang maturog? Maturog ak maten. Ngamti kayat ko. Sikapay ti umuna ang makaturog. Gapu ta masansan, asan ka ang makaturturog. Gapu iti nalabas a panagpampanunot mo. Pudno dayta, Nestor. Iso ang maturog ak ita. Talaga ang mariknak ti bannog ko. Ala, iturog mo nga roden. Ket tapno nalaka ang maalam ti turog mo, imasahik ti ulom. Ti kasta, makarelax ka. Narnakanan ti asawak. Naiturog nan, bayat ti panang mas masahik iti ulo na. Ken gapumot lang iti bannog na nagpaspasyar, akadwa na ni Manang Trina. Nasaya at mat, tanay turog nan. Iti kasta, makainan na ti panunot na. Ay, uray kasto'y tinagmanagan ti asawak. Saan lata nagbaliw ti panagayat ko kankwana? Helen, ay-ayatan ka. Ay, talaga nasimbangan ti turog na.
Saan nan anarik na, ti panangagag ko kankwana. Bigat mo't gaya man. Ay, naimasak mo't ang tinaturog. Nakaturog pa lang ti asawak. Baybayak pa lang. Ita lang amin manan ang maimas na ti maturog. Anyat oras Nestor? Nakaraing ka mo't gaya man, Helen. Ita lang manan ang naimas mo ti maturog, ah. Ay, wan. Gapon sa iti panang masahem kanyak idirabi. Isa adagos mata nakaturo ka. Wan, bayat ti panang mas masahik kan kay dirabi, nakaturog ka. Kat nasayat mat, gaputan nasapa ka naturog. Masansan ngamin ti saan mo apan naturog iti nasapa. Wen gapo iti nalabas apan nagpampanunot ko. Banag, asaan, arumbang. No, kasta, okay kayon iti asawa, Helen? Wen, manang Trina. Sigud mat nga okay kami iti asawak. Siyak lang tinagbalin aparikot. Gabot na nga agat atapak kan kuana. Saan mat ngamin arumbang apagatapam ti asawam? Gaputa ay ayaten na kaday jay. Punno day ta, manang. Mariknak mat ti kinapatag ko iti asawak. Kat agyaman na ka, gapukan ka, naka-amerisa. Awan anyaman na. Kantay ka na yun kung ibagakan ka, ha? Liklikam tagpanunot iti nalabas. Gaputan no nalabas ti panagpampanunot mo, ken negatibo ang kanayon ti pampanunutam, maapektaran ti salunat mo. Wen, manang Trina, laglagi pag akanayon dayta. Ken, wen gayam, kastanda ti panagyaman ko kan ka, si kamot ti awisok ita, manang. Intamangan ijarwar, ilibre ka. Kasta? Sige kit maragsakan na. Gaputa si kapayan ti mangawis kanyak ita. Liklikan tayo tinalabas apan nagpampanunot, gapo ta maapektaran ti salunat tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13. Lipatak amin ang napalabas, kat ipakat ko ti amin akabaelak, amang gunod iti adda iti masangwanan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno ken biag. Kasangsangpot mula ang Greg? Wan, Carol, pasensyakan no naisturbok ti pannaturog mo. Okay lang. Ngam apay anala daw ka nagawid. Nag-overtime mak. Adu ngamin ti inring pasko iji opisina. Amangan mo't no agsakit kay ti sobra kinagagit mo. Saan Kansan mo ngamin nga ibagbaga? Nalabas ngamin ti kinagagat mo. Saan mo ko maaparigatan unay ti bagim? Numapukaw da ka. Kasano kamin kadagiti anak mo? Di ka agdanag, Carol. Amok ti araramidak. Apay ka di analaos ti panagsalukag mo. Idinto ta nasaya at matibiyag tayo. Dakal mo ti sweldom. Akas accountant iti kumpanyayo. Kaya't ko ngamin ang maitid ko ti umno akasapulan dagiti anak ta. Kastamat, ang makatulong ta kadagiti naganak ta.
Delia, sa dinutayan mo. Adak dito'y kusina, manang. Umay ka dito'y. Ay na, at dan samot milagro ita kabakis. Anya milagro, manang. Itaman pa'y nga umayak asaan ka nakainom iti arak. Ni manang mo't nagsasao kasla mamartag ti tao. Katagpay sumot. Ay, kasla nga rod mad iti marikriknak, manang. Iso nga insardan ko pa iti uminom iti arak. Amang ano ipatay ko mo't Nasaya at mat no nakaamiris kan, Delia. Ayun gayam, agpaw-paw itmat lang iti kwartam ti anak mo iti Manila. Ay uwan, manang. Binulan nga agpawit. Nasaya at mat nga rod. Tani, nakakaasi ka. Mabainak nga rod apaw-pawitan ni Greg a binulan. Awan mo't mabalin ko. Kat ni Ricardo ngay, ik-ikan na kamalaang. Ay, saan, manang? Tako na nga awan kanuti na itulong ko kenkwana, idagad-adal pa ilaang iti kolehyo. Anya, ay, talaga nagdumada nga agkapsat. Juan, nagdumada talaga. Hello, Manong. Nakaawag ka man? Juan, Ricardo. Kumusta kayo matandita? Hindi ka matan umawawag. Nasaya at latamat Manong. Bisak ngamin iti negosyok. Damag ko nga rod, kat asensadon ti restaurant mo. Kinapudno na, Manong. Nang lukat kami pa iti branch ti restaurant iti sabali a lugar. Nasayaat nga rod damag dayta, Ricardo. Kaya tangay umas asenso ka baten. Apay numangtad ka mat uray basit nga allowance ni nanang. Anya? Saan ko nga obligasyon dayta, Manong? Isudan to ba'y katawan na itulong da kanya kaya di agad adalak pa lang. Lipatam ko man tinapalabas, Ricardo. Bakatan ni nanang. Saan kunto apulos amalipatan tinapalabas, Manong? Awan inin-intunar na idi, no di tinagbarbartak ken nagsugsugal. Insardeng nantibisyo na. Agpapantay. Nuan niya tiin mula na kanyak. Isumet ti apitan na. At dayta, may supot kong dagiti groceries. Mapanakon. Oy, mabit man lang. Papanam ron. Ha? Ikwa, daddy? Sa dino ti papanam. Ganaan niya ti kargaday tadak kala supot. Ikwa, daddy? Groceries? Ipan ko kumedye balay ni Lola Delia? Saan ka amapan? Ngam, daddy, kaya't kumatapasyar ni Lola. No imbagak asaan ka amapan? Saan ka amapan? Ngam, apay, daddy. Naibagak kan ti makagapo. Iso asaan ka adagulit. Ngam, daddy, nasingpat kanyak ni Lola. Kay kayat nakngarod. Saan ka amapan kunak? Sige, daddy. Saan ako namapan? Kasta ti kayat ko, Ron. Agtulnog ka kanyak. Ay, awanan. Saanan nga agbaliw ti kabsat ko. Inaramid mo tinang palagip kan kuana, Greg. Saan mo atanggal tirik nana? Kaya't ko lang matapakawanan nanti inami. Banag asaan na pa'y amaaramid ita? Kaanong to? Intun awanan ni nanang? Ay, saan ka nga agsaw iti kasta, Greg? Ikararagtakit di ti kabsat mo. Ay, day talangan ti maaramidan ta, Carol. Tas anak matapulos adenggan ti kabsat ko. Malagip ko man. Apay mo ten anagbalin amang nginom ni nanang. Saan asigod akas jay ni nanang? Ngam manipod pinanawan day di tatang. Nasursuro na magtan ti aginom. Ay, kastagayam. Ay, Juan Carol. Saan na amaaklon at tinalikudan na kami anaming pinsan ni tatang. Idiubing kami pa'y. Aldawon, Delia. Di ka pa'y bimangon. Ay, si kamat gaya manang Pilar. Maululawak ngamin, nasakit ti ulo. Ay, sus, amangan noan niya daytan. Impakaamom ka din kini, Greg. Ay, saanan manang, jak kayat apagdanagan nakpay. Ang umnaskan amaamuan dati sasaate maating ko. Ay, saanan manang, jak kayat nagparikot pay ni Greg.
Diyak kayat ama isturbo iti trabaho na. Ay, unay kamutan. Ad-ad ang agparikot da ijay no ad-ad ka sa mapasamakan ka. Mabainak namin iti anak ko, manang. Anya ko matipagbainam kat anak mo mat na ijay. Sa anak ang nagpakaina kadakwada nga agkamsat. Ay naating ko, lipata mo na ita. Nasingpot ni Greg. Saan na pinanunot dagiti nagkurkurangam idi kadakwada. Dayta nga ron tinalabos sa pagbabainak kwa na manang. Saan pulos ang nagimula iti sakit tinakam kanyak. Apay nga imay ka dito'y balay? Awan ka di kanemon, isong imay ka? Ay, saan? Ricardo, imayak ta umayak. Sige. Mabit lang, ha? Alam da ito a kwarta, ket pumanaw kan. Ado pa iti aramidek. Saan kwarta ti gagarak, anak ko? Itala nga talyawan nak, nanang. Tanasaya atan ti biyag mi. Ngem anya ti inararamid mo idi ubing kami pay. Irresponsable ka nga ina. Pakawanan nak, Ricardo. Nagbabawya kunti amin. Naladaw daytan apa nagbabawim. Saan kun akasapulan pay. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Panaw! Agyaman na Carol, bakat. Gapu iti kinasingpat mo nga asawa. Agdrama ka manen, Greg. Ala, agawi tayo nga roden iti probinsya. Ba nagapagyamanak ka, Carol? Takadwa kayo iti anak ta nga agawid iti lugar mi. Kaya't kumat makita ti kasasaad ni nanang. At dapay gayam sakitnan. Ay, naimbag ka pa'y. Takayat mo makita ni nanang. Uray manugang nakalaang ni nanang. Ngam ti kabsat ko. Di na pa'y mapasyar ti inami. Kat agin na sinigdalaang. Di tayo mat mabalin nga inakman ti kabsat mo. Day tangarod kat. Namin ano nga inawagak ti cellphone na. Tapno palagipak. Ngam natangkan ti puso na. Ikararag tayo laangan. Ang malawlawagan to ti panunot na. Wan Carol. Tay naramid ko matantibiyang ko. Ngam awan mabalinak. Tapno mapunas ko. Tinalabas asakit tinakam na kaninanang. Kalahat samot ti panagawin siyo, Craig. Unanang, naglibak iti trabaho ka. Tapno makadannada ka. Ang naperhuisyo kayo matuna yan iti anak mo kan asawa am. Ay nanang, saan kayo asabsabali? Tada kayo, tiinak. Anak. Kugayam nanang. Ipakita ka iti doktor. Kayat ko, lumain ka kuma. Ay, saanan anak ko? Agimbagak tumutlaang. Apay ngay nanang. Di kayat ko, agpa-check up kayo. Tapno gatangan tayo ti agas yo. Kwarta mananday ta, anak ko. Nanang, saan mo apanunutan ti gastos? Siya kung ti makam mo. Nagsaya at kaunay, Greg. Mabainak ka. Ngam, ti adim, nalaos tigura na kanya. Di nak mapakawan. Saan mo napanunutan dayta, nanang? Agbaliw tumutlaan ni Ricardo. At to'y ti kapem, Greg. Agyaman na, kanti Pilar. Nakita ka dito'y puunti mangga na katugaw. Iso nga intimplaan ka iti kapem, baro. Agyaman na kan kanti, ha? Dinsamot maibos ti panagyaman mon kaanakan. Dakal abanag, ti panangipakaamuyo kanya iti kasasaad ni nanang. Saan akayat ni Delia amamuham? Ngam siya kun ati nagdesisyon. Banag apagyamanak, anti. Aywan gayam. Ay niya ti resulta ti check up ni nanang mo, baro. Naduktalan ti doktor na. Nga dadanom ti baga na. Anya? Dayta ti resulta ti laboratories na, anti. Anya ti ko na ti doktor ngay.
Maala ka di pa'y iti agas ti sakit ni Delia. Oh, apay akaslas saan ka makapangan, Ronron? Saan mo kaya tisidain? Kwa, Daddy, kaslawan ganas kwa mangan. Ne, apay ngay. Ket no agkakaimas ti inluto ni Mamim asidain tayo. Diyak mo, Daddy, kalat analagip ko ni Lola. Anya, taapay analagip mo day diya bakit? Bakit kung kunamlaan kini Lola, Daddy? Agpay sumat, bakitan? Ngam, Daddy, saan ta napagsaritaan day diya bakit? Tamaykat lang ti ganas ko. Apay adiyo mapakawan ni Lola, Daddy. Oh, saan mo nga ammo ti kinadakas na nga ina? Pinanawan na kami itiday di tatang. Binaybayan na kami. Awan ti inararamid na iti inaldaw, no di tinagbarbartek. Daddy, nag-self-supporting kami kini Manong Greg. Iso nakaadal kami. Kakaasi kami idi. Adu arigat kan sakripisyo mi iti manu atawan. Ngam napalabas day din, Daddy. Saan mo maawatan ti rigat ko idi, Ronron? Ngamin, mayat tibiyag mo ita. Ket gapuday ta iti kinaresponsablek nga ama. Saan abisyo ti into narek? No di ket pinaduras ko ti panagbiag tayo. Atuyin dagiti agas yun, nanang. Orasan, tap nagtumar kayo. Ay nakababain pa'y kan Carol. Sikapay timangtad kadagiti agas ko. Embilang kamutan nga inak, nanang. Iso adi kay agbabain. Nasingpot kayo launay nga agasawa kanyak. Ala ni nanang. Kaya't da ka apagserbian, itatag sakit ka. Maisturbo kayo launay kanyakon anak ko. Mababain akon. Saan mo ko maapanunutan dayta? Ti importante ita, kati panaging bagyo. Carol, dayta ti kayat ni Greg. Tiagimbag kayo, nanang. Uwan anak ko. Kayat ko pa imo tiagimbag. Iti kasta, masulnitak amin ang nagkurangak kadagiti anak ko. Dayta ti kayat ko amangag. Mismo ada kayo, kat kayat tiyo ti agimbag. Nakapasyar ka man, Manong Greg. Nasaya at mat, tanadanon ka, Ricardo. Apay ka di, Manong. Sakat kaslagap apura ka. Kaano kayo pa nagawid dito'y lugar tayo? May san na duminggumi dito'y, Ricardo. Kat naglibak iti may sabulan iti trabaho, gapo kan ni nanang. Apay ni nanang? Kimaro ti sakit na. Awan ti ikirkir ing dagitagas na. Iso ang nagdesisyon na ka, nga ipaupay raklangan. Naskan nga ikatanda ti danom iti barana. Anya? Juan, Ricardo. Imaya ka, tapno ipakaamukmat kan ka ti amin. Manong Greg. Amok asaan mo akayat apasyaran ni nanang. Gaputan na sakit tinakam mo kan kwa na. Ricardo, kaano kang agpakita kan ni nanang? Inton awanin? Saan munton ang makasarita nubang kayan ni nanang? Greg, kumusta ti pa nagsarita yu iti kabsat mo? Ay, kasjay latta. Natangkan latta ti ulo na. Pinatangkan ti sakit tinakam na, tirik nana. Banag asaan arumbang, saan ka di? Ngam saan mo ang mababalaw ti kabsat mo? Una. Ngam, adamat lakan kwa na dayta. No taginayunan na latta ti sakit tinakam na. Sa bagay, husto ka. Bagatan ni nanang. Apay siya. Agpada kami mat anabaybayan Ngam sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kan ni nanang. Ay, saan mat nga rod nga agpapada ngamin ti panunod tayo. Una. Kat ituloy tayo latta, ti pan nakaopera ni nanang. Sa dinot napnapanam, sakat intulod na kapay ni Tito Magreg,
Nakitam gayam, Daddy. Wen, ngam sana ko na rimon. Napan ko pinasyar ni Lola, Daddy. Anya? Sino ko nakita ni Uncle Greg iji pagadalan mi? Idi na-dismiss kami. Pinalubusan ka kadi, Ron. Agungat ka kadi, Daddy. Tas sa anak ang nagpakada. When no agungat ka, ta pinasyar ko ni Lola. Nalaing ka ita na sumungbat, ha? Awan mo ti sakit tinakam ko kini Lola. Iswa kayat ko apasyaren, Daddy. Nang runa ita, tagkakapsut launay, gapo itipan nakaopera na. Anya? Naopera ni Lolam? When, Daddy? Kat, gapo ta nasakit tinakam nyo kini Lola. Uray saan yun amapan pasyaren. Anya? Kumusta kayon, nanang? Agpaiso ka di asi ka da ita, Ricardo. Sada ka di agtagtagay na plaan. Pakawanin nanang. No itakla nga, Omay. Maragsakan ako na yan ako, taimay ka. Uray no matay ako. Saan? Di kay kumaksaw iti kasta, nanang. Agbiag kayo, pay. Sika tinapayak na inururay ko, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Iti ano ang basol ko kada kayo nga kamsat. Iniuming kayo, pay. Saan ka mapabasol? No saan na ka mapakawan? Nakaamiris ako, nanang. Nagpampanunutak. Napakawan kayon. Anak ko, agyaman ako na. Saan yun napanunutan pa iti bilyo dito ospital? Siya kung ti makaamo amang bayad. Ricardo, pudno ka di tinangag ko. Pudno, Manong Greg. Kat pakawanan nakmet. Tanabayag apanawen. Apinatangkan ko ti pusok. Ti importante ita. Kat nakaamiris kan, Ricardo. Naragsakitan ni nanang. Wan, anak ko. Nalaos ti ragsak ko itaan. Kayat ko pa iti agbiag. Takayat kayo pa'y. Ama ka din na. Talna kan ragsak ti magunod tayo, no masursuro tayo ti mamakawan. Kan magna tayo adiretso, kat saan tayon nga ikita pa'y ti mata tayo, iti malikodan. Kat ibati tayon dagiti na ipumpan asakit tinakam, kan madi apanunot. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Marilyn Masadman. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 19. Dumngag ka, anak ko, agsirib ka, kat panunutom anaimbag ti panagbiag mo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Palagipan ka laeng, Elma. At daanan iti asawa ti nakirelasyon. Puno, adu ti kwartana. Hangam saan kalataan na ragsak. Ngamin, saan mo ang mabukudan ni Andrew? Mabalin ka di, bakla. Day tabiag mo ti pakibyangan. Sa anak a pakibyangan. Gayam ka. Isuapal palagipan ka. Pumanaw kan dito apartment. Kabaila akong tirenta dito eh. Anya? Papanawon na kon? Idinto ta nagpakpakaasi ka idi, adituyak nga agabang.
ket paggudwaan ta ti renta. Di kan kayat akadwa ditoy. Ala, pumanaw kan bakla. Ay, tapno nawaya kayon iti pamilyado a karelasyon mo? Awan bibiyang mo. Ala, pumanaw kan. Agyaman naktadakan, Andrew. Kunak no saan ka manan nga umay. Mabalin ka di mo ta saan. Kailiw kan, Elma. Kailiw ka mat, Andrew. Dito ya ka maturog ita. Agawid at tulangan into nagsapa. Sana balit at Domingo mat. Awan serak. No dito'y ka kumangaminan ngagnaan. Panawa mo ti pamilyam. Total, mas naragrag sa kamat na siyak ti kaduam. Saan ka di? Pudno na ita. Ngam bayam. Rin abii ang makaduwanak dito apartment. Itatandatan dito'y kantin. Kaya't kakasarita, Mari Julie. Anya ti bagam, Mare. Anta ka di parikot mo. Yamin, kasla ka na yun ngagpampanunot ka itinaunag. Dinamag ko manan ididay kan ka. Ngam ko nam nga awan parikot mo. Ngam kasla jakpat yan. Gaputan na kadkadlaw nga adda parikot mo. Nagbaliw at talaga ti asawak, Marisonya. Saanen akas iti sigod. Anya tinagbaliwan na ayan. Sigod ang nagagat. Tulungan nak nga aglaba. Agluto kan agdalos ijabalay. Nangruna no amun ang nabambanugak manipod trabaho. Ngamita, awanan bibiyang na kanya. Anya lang ang tiraramiden na. No saan nakatulungan. Kanayon arumwar. Ken kanayon amaladaw asumangpet. Sa dino ti papapanan na. Iti ka no gagayam na. Ano kasta? Day tagayam ti parikot mo. Kat, paliiwam Mare. Amangan kit dimot mo at da babae na. Kinapudno na. Day tati atap ko. Ngam, iti kinabayag min kas agasawa. Agbabae pa'y laeng. Katuan! Saan alakpad day ta? No nasulisugan ti asawam. Mare, Paliiwam ti asawam. Kagpankam no pudno nga adda babae na. tengat rabi imanen asimbangpat ka, Andrew. Kanayon mata nakasta. Apay ngamin nga urayan nakpalang. Di ka palang ngamin maturog. Kundi uray ka sa kagreklamo. Sa dinuman ang tinaggapwam. Ita yung tigayam ko. Sige, dita kan. Makaturturog ako. Pinanawan naklatan. Andrew, agsarita ta kumapay. Anya ka di tinaidanon kanyak nga aramidam, Elma. Nakirelasyon ka iti pamilya daw? Amok ani bakla tinagipulong kada kayo, tatang. Ngaman niya kumaita. Saan nakmat abay-bayan ni Andrew? Likli ka maun ti karelasyon mo. Sana nasaya at dayta. Awan nasaya ta pagbanagam iti kastangar aramidam. Ay, nagadumatan nga ibagbagayo. Di ka mangdadahil iti pamilya ti sabalay, Alma. Ken panunutam ti biyag mo. Naragragsak nga dayo ti biyag mo, no nasaya at ti aramid mo. Naragsakak kin ni Andrew, tatang. Awanan ti sapulak pay. Ay, mala, sikat ti makam mo. Ngem awan to ti pabpabasulam, iti kanitaw nga apitem to ti bunga ti mading aramid mo. Mare, kita dagiti nakatugaw iti dayjay abanda. Ni Andrew. Di kagpatlaw. Bayam asyak ti mangsipot kadakwada. Di ka sumangsango kadakwada. Tapno saan nakaamailasin ti asawam. Mare, O edi kagsangit ito ya. Agkalma ka lang. Dayjay yo. Sinugbuan na ti babae. Kat nakaragragsak da. anya ti aramid. Basta agtugaw kalataditan.
Siyak ti mang paliiw kadakwada. Nakaragrag sakak, Andro. Kumasyok laungan ti asawam. At dayta ka manin. Sana bali at ay ayatan ka man. Numabalin, datan ti agdan na. Alakit din, ituloy tan timangan. Kalpasan na, rumwartan dito restaurant. Okay, subuan ka mat. Oh, atoy. O sige, subuan ka pa eh. Nagmayatan abuya. Ha? Julie? Papay nga ka dito eh. Iso ka di ti asawam, Andro. Day talo siyang. Juan, isaw ti asawa ni Andrew. Kasi ka, masino ka? Maysa, akabit? Imbarsak mo kanyak ti kutsara nga igam mo, ha? Manakibiyang ka! Kastagayam. Anay ko! Tibok ko! Tibok ko! Anay ko! Anay! Anay! Anay ko! Napgas ti ropa ka kinaramutan day diyang babae. Kanagado tinaparot na buok ko. Kapoy ti pa nang ipungot-pungot na kanya. Nagko na kami na barsa kami ti kutsara. Masurunak namin. Anay ko, naapgas din nakaramutan na rupa. Sumurdig kan ngagsang sangit. Itulog kan iti apartment. Tagsubyak matlangit at trabaho. Anay ko. Saan mo mayulot at trabaho, Mari? Iso ana saysaya at normwarta. Saanan? Sayang mat. Ikagumaak trabaho. O may kakit din. Rumwarta. Mapantag palpaliwa. O may kan. Isimpamon talamisahan mo. Tarumwartan. Nagmayat dito yung adisor. Saan ka di? Kakaykaywan. Kan mayat ti angin. Kan matang nawagam ti adayo akarayan. Marisan niya. Agyaman ako na ikan ka, ha? Noawan ka. Diyak amunan niya tinaramid ko. Panunutom ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramidam ita. Isinakon ni Andro. Saan ko akasapulan ti asawa? Numang lilipot mutlaang. Kasanon, nuagkid daw iti pamakawan. Nasakit, Marison niya. Imbes asyak ti kanunungan na. Ngam saan? Tadyay babae na. Huwan niya, Rod. Agasam, kimayat kat kankwana ti babae na. Kat inarakop naman. Itinaytang anay matangak. Nasaysaya atan nga agsina kami. Nasakit man. Gaputa ay ayatag ni Andrew. Ngam tiyak kayatan ti masaktan pa'y. Agsina kami lahangan. Tapno maminsan ti sakit. Ala, panunutom ana imbag no anya ti rumbang nga aramidam. Mari Julie. Nakasaganan dagiti gamit mo. Adda amin iti doang amaleta. Mabalin mon ti pumanaw. Papanawon nak ti balay? No saan mo akayat ti pumanaw. Da kami laangan kadagiti ubing ti pumanaw. Naskan ka rin agsinata. Saan ta ka di mabalin na pagsaritaan da ito eh? Awan tinaskan a pagsaritaan ta. Namimpinsanan anapunas ti panagayat ko kan ka. Ala, agpili ka. Sika ti pumanaw. Wenno da kami laangan kadagiti ubing. Nasaya at matagnaod kan dito apartment, Andrew. Maragsakan ako, nay. Tanagsina kayon iti asawang. Ngam pagbengak latangay kan iday ti sustento. Sana mabalin, ah.
Ti kayat ko, kat itid mo amin kanyak ti sweldom. Anya? Sana bali, tasyak mo ti makakaam mo agumatang iti masapsapol na. Sige. Sikat ti makam mo. Basta pakaragsakam, aramidak. Kaya't kakasarita, Andrew. Kat pagyamanak, tanadanon ka dito yung apartment yaw. Tata, Addan ka niti pamilya. Iso ang mabalin ka di. Panawa mo ti anak ko. pinapanaw na kong ti asawak, tata. Sinaamon ti anak ko. Gaputa saan na maiparbag ti relasyon yaw. Laglagi pa niyaw. Ano anyaman ti aramiden niyaw. Dakes man wano saan at dalat ta katukad na. Tata, Panunutem ti biyag mo, baraw. Ti biyag yaw asa nga pamilya. Itulok mo ka di dumakil dagiti anak yu iti asawam nga awan ka iti danada. Kasano no saan da kanto abigbigan nga ama? kasanon ni Elma. Saan mo na panunutan ni Elma? Nagbidot kayo adwa. Katrumbeng laeng nga ilintig yaw tinagbidotan yaw. Sika! Julie, ilokat mo ti daw. Agsarita ta ko ma. Julie. Pumanaw kan! Saan da ka akasapulan ditoy? Naira naman kay mayak si Marungkar dito balayo. Maala, agawid akon, tapno makapagsarita kayo iti asawam. Saan ka nga agawid, Sonya? Ituloy takit diti ang merienda. Pastra ka ati asawam, tagsarita kayo. Ang mga no importante, ti bagana. Bayam nga agyan di tarwar. Pumanaw tumatlang inton mauma. Umay ka, inta ka sarita ti asawam. Narigat mat, no agur uray latan ijerwar. Ala, panawan kayo pay. Agawid akon, tapno makapagsarita kayo anaimbag. Saan ka pumanaw, Mare? Kuna akong ket nga da ka dito'y balayo, Andro. Ha! Inalam amin abadom, iso asinurot ka dito'y. Apay, kaya't mo asublyan de talaad nga asawam? Mas nalalaad ka, babae. Ay, nagpuskol ti rupam nga inmay ditoy, awad babain mo? Anay ko. O nga, lumaban ka? Puspagatan, sumorden kayo. Elma, pumanaw kan. Saan ka pumanaw dito'y no di ka kadua? Saan ko apat yan ti surat nga imbatim itirabaw ti kamata? Lading itag, ngam nakaamiris akon. Kan saan kagayam nga ay-ayatan. Sana po no day Andro. Ni Julie nga asawak ti ay-ayatag. Isa pumanaw kan. Winaswas kon ti amin kadata. Masikugat. Adanton anak ta. Iso asaan na ka mabalin na talikudan. Amok ti nararamid ko. Iso asaan na mabalin nga agsikog ka. Masikugat. Iso asaan ang mabalin at talikudan naklatan. Sige. Ikan ka iti gundaway amang ipakita iti panagbalbaliw mo. Ngam jak kayat nga agkasilid ta. Adda bakanti asilid. Ijay ti pagturugam. Matungpal. Tinapatag, inawat nak di ti balay. Kat ikarek, agbalbaliw akon. Iti kanito amamwak nga agkitkita kayo pa'y iti kabit mo. Pulos adigan to awatan dito'y balay. Ikarek, sa anak to na makisinarakan ni Elma. Karik day ta, Julie. Apay akastoy tatang. Ti lalaki nga inayat ko. Tinalikudan na kon. Nasaya at launay Sana mabalin. Lipate mo ni Andrew. Adaanin day jay iti pamilya. Si aramidem ita, panunutem ti biyag mo. Panunutem ti masakbayam. Agbalbaliw kan. Ilintig mo ti madi nga inararamid mo. Tapno nasaya at ti pagpanagaw.
Kunana iti Proverbio 10, versikulo 17. Agbyag ti tao amang ipangag iti panangisuro, ngam agpaggad ti tao, adi mangawat iti bigdot na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.